Después de 90 años de desarrollo de aviación a Bonaire, nuestra walkback na onda turcos a começar. Foi o primeiro plano que aterrissar na Sube Blanco. Opina vai mim, opina. Guaraguara grande bien ba, mananaya me avião. Guaraguara grande. Pe temporada, que pista a mover para Lima, pirando oficialmente Flamingo Airport. Bom, é difícil, ainda que vai. Quando baart het enorme grande, porque a metade vertrekhalt idee. E profissionalização de Flamingo Airport. O edifício novo a começar a operar de 1976. 4 anos onde não está agora. Begrijp je nu dat je vanaf dit moment ben je het grootste station dat KLM ooit gehad heeft buiten Schiphol. De 112 passageiros na 2036 para quase meio milhão na 2024. We zullen onze toekomstplannen realiseren zodanig dat we het eiland kunnen bedienen en het eiland kunnen verbinden met de rest van de wereld. Está crescendo, só Bonaire está crescendo e nós mira para o futuro, tem hope mais crescimento na Câmara.